Kani ngak man percaya ma namar ba kaladon ka jingalam bakal. Ai kebun ki polka parti ong baga PPP katawa ya ka artikel balai sebabnya kuai namar bakal kuat man penduduk no ya ka district council. Baik dengan IV untuk saya barit. Umai ya pun stol lendo. 4 don uno we pot no mikmat jogari go jongi uban kham I ya kari bakajat bendriu. Jongi palat yo mai yo pun stol lendo. Dia beri ubah sakit dia kelenti ke babek. Dia beri hok baju ong rungang ngam jole election penyelek di Paipak nomor balai. Di Paipak ke senyang sipau atau ai basah ni itu. Mai pun stol lendo ru aka. Nongrem terekam jaga sang HSPDP ong dan kam man terekam no ya ka artel ka balai sebab nyopuai. Buat polong no, aku pol bolong KSU ruang dan kam ya ke artel ke balai sebab nyopuai. Kasih HYC aku pol bawa robot tu kajarin. Apa yelek nanti nak adil bong bagi dan kam ya ke artel lai sebab nyopuai. Dah kumno bisu kena ya ke BPP bakal buat penduduk ya ke district council. Kita kena kumne QE ya ke jeng kersan jeng Paipak te kam juki kam dei bangin lai Arab election lai te masyu bank banyak nam bakal Paipak. Te halu kata ke jeng kling jong kima. Artikel Sepanjang Kuai kadang ke Constitution negara India. Ke Sixth Schedule kari bersyarat ke Rikisi Charge negara India dan bakal Constituent Assembly kalau long hadir bakal India kalau yo ila ke jong ke jeng lagi. Ke kumno kat kita ki kerau perkat negara ke jong. Kat ibak joy bolong uta unong sanjor ya ke negara ke jong. Penbi ke Sixth Schedule kita ibak joy imsung tu. Menong ba kandon lang ka artikel Sepanjang Kuai bakal Sixth Schedule ke Rikisi Charge negara India ibak joy imsung tu kita. Mo iway pat ikaw pakat jogari India kibat kau juga tisin sya jogari India ulang hak ju ke constitution lama bandon ka kendon trika maka sino bakindon tikudon supaya ya tengku oi kawai te kajrong inong nyelek persya unong dikia apa panginong ni aila unong dikia kadon kalong sikar kompitam gabung kata te hak tisin sya ke India ru artikel Sepanjang Kuai baka district council ki dia lang kan kamdon kanun ka tengku ka district council ka di benpek antara ka district syar ka khadar ha kita ki jaga ka baki ong ki schedule area sana ki jaga jung ki dulu benpek ong ki banyadai ka kendau bersiap antara ban adai ki dustur jung kat baka artikel Sepanjang Kuai pat jadi kata ka jingeda yada nak ki an jogari India ka parliament ka district council ada thawan ka district council ada ka thawan sa state government ka mod ka an ka district council ka yap ada tahu ke parlimen tu kan ke district council ke jamno kan anik saya pi aku po ba asal celah ulung kum CM udah tahu yang tu anti defection law ma kata po di MDC biar kakang ni JPR sentai ubah job nak using upet cakap kongres ubah job kongres ka using kamu kawan rak ke keluar akan district council ubah celah tahu yang kata bejong kan tiap seng dan lain namar bakal don pak an tiap seng ke parlimen an ke district council ke jamno mentar ada senaan ke sokar mudi anong ya pima ada ka tau an ka sarkar India ban ong ba pi khasi pia borang pala de kamen ya pia bu asni laisni ka mangigit kharpat ya mestep tap naman mir tunong mudi namar bakari India kaya ka terkom baro pa khasi undon kam kaya mestep tap naman kunwan ra da ka ai pembot ka district council kana mala banyak da ni da ka don ka artikel mais pa nyo koi pat ba ong bakaya da ya kidom ni ai basta ka palagan ki bakta ya ka di dustur khasi kamu buat tak ke ayu mudikam kata kali kalau Sepanjang Kuai maka Sixth Schedule kabamkan setiap kajeng cuma penduduk no yang ke district council maka biru akin nong dem rekam jangka akin manifesto kamban ju ong te menurut manong habang idawa yang kalau Sepanjang Kuai yang penduduk no yang ke district council dari tangka BPP ru ke batrekam lengba ki manifesto apakah ong badiman review no yang state reservation policy masendap channel play mi badan catkan mi Paipak bandawa review yang state reservation policy kiwai ki bu bakna ka manifesto kan pentrika